none bakaba bidegenze. Ninde uzaturenganura? Ninde uzakuvuganira? Ariko uko biri none siko bizahora. Iyaturemye dufiteho umugambi kandi iratuzi, ndetse ngo yaduciye nk'imanzi mu biganza byayo. Imana yuko hano turi mu giterane tukana abantu bo mu gitembe bataje gucuruza, bataje kugura no kugurisha, nabo baje gufatanya natwe mu munsi w'ibirori. Imana yabikoze nishimwe. Ubundi kandi Imana yuko bavuye mu gitembe bagera hanga ntabarere babonye. Arabonye barire yuko amagambo y'amabwire azagenda avuga uko nabashije igihe ngo nikimbwira iherezo ry'iki gihugu cyaje muri iki gihugu kiranihorera kibikimeme. Umutima urampumuriza urambwira ngo humura, ngo iki gihugu cyabuditse muri iki gihugu kigiye gutamuruka, ngo ariko ibihohotera biracahubuka kubera ihubo ryo guhurumbira inyungu zabo ku giti cyabo. Abantu bose bakingura muri Imana yabikoze nishimwe. Ubundi jewe nkeneye abantu mu gitembe baza duhagarane hano. Gitembe no marungu mumvira hasi muzi n'umwana wa biro muzi waguruke kabisa muze nta kibazo muzi n'abadamu abo baje nabo nibazi n'abadamu yegera kumande bazi wigire hino twegeranye nanga ndabo bayisha bose bi nanga kwezi rero tureke urusaku twumvikane. Dushimana yuko tubaye mu ifete yo kwizihiza ibirori yuko ibirori yafunguwe. Imana yabikoze nishimwe. Ubundi kandi dushimana yuko hano turi mu giterane tukana abantu bo mu gitembe bataje gucuruza, bataje kugura no kugurisha, nabo baje gufatanya natwe mu munsi w'ibirori. Imana yabikoze nishimwe. Ubundi kandi Imana yuko bavuye mu gitembe bagera hanga ntabarere babonye. Arabonye barire yuko amagambo y'amabwire azagenda avuga uko abantu batabaho. Hari abantu mu gitembe bazavanguza igahororo ngo no gupfa wofa, siko bavuga. Hari umuntu wakoze, hari umuntu abarirwa. Okay, rero kagira ngo mwumve yuko neje abantu bazo mu gitembe twese ni wacu tugenderane nk'ibisanzwe. Rero tukaba dushimiye umuryango wa Rugorora watekereje gukora kino gikorwa cyangwa se kutwereka ibirori bifungurwa bya birori nyine. Yesu abaho umugisha. Ubundi tukaba dushimiye umuryango wa bugufi wo mwaruhimbika byimazeyo by'umusaza afata neza. Nukuri yatekereje neza pe. Ikigali ikintu kinini kuduhuza n'abanyagitembe aho tugahora umunsi utari ucumwe twese igahoro indi mirimo yose igahagarara. Donc iki ni icubahiro cy'umuntu. Yesu aguha umugisha. Ubundi kandi twadushimye kandi kuri umuryango wareze kuyo ngo yaravutse ba bisumbuka twongera kubita kubageza hagani wewe iyi mirimo wakoze Yesu azayiguhembera. Ubundi kandi tukaba dushimiye imiryango yose iraha mundegere cyane simvuze nka Rugorora ariko ngiye kuvuga ku muyobozi w'akarere. Rugorora yatumiza abantu no mwitabe suko bemeze siko bemeze ariko kuba twicaye hanga abayobozi tukubona mwitavye Rugorora tuje ngo Yesu abaheze umugisha. Ubundi kandi tutararondogora dufite kado yo guhuri uriye nyina w'uyu mwana mundegere cyane ngenda yimuha mu biti bibi ndayimuha komanda w'akarere byo ni rimwe murugere cyane kandi ubundi
n'umwana wanjye rero bakobwa bashinzira bose muze umuheze kado muyifate mwese mwese muyifateho Imana iradukunda cyane reka mbanze vuge bukeya umuntu wa mbere ni Gisaro Muhoza Isake niwe wadukuye mu Gisaka adushira mu Gisagara asakaza ubwene bw'igihugu bw'umunyamurenge abusakaza ku gisika cisi isi yose imenye izina umunyamurenge beze Yesu bwiza n'icubahiro ico gihe Imana yarateguye ba Yosefu na n'ubu muri ubu bugingo tugezemo abangaba duhaye twizihiza uyu munsi Imana yateguye ba Yosefu Kinshasa baza babavuganira kandi bakabatabara bakabagaburira nabajije igihe ngo nikimbwira iherezo ry'iki gihugu cyaje muri iki gihugu kiranihorera kibikimeme umutima uramvumuriza urambwira ngo humura ngo iki gihugu cyabuditse muri iki gihugu kigiye gutamuruka ngo ariko ibihohotera biracahubuka kubera ihuba ryo guhurumbira inyungu zabo ku giti cyabo kugira ngo umunyamurenge agere kwiherezo ryo guhohoterwa tumaranye igihe kubera igihugu baharaniye bagahara amagara yabo bakamena amaraso yabo bakayasesa kugira ngo bagere ku gihugu bagere no kwisezerano ry'Imana niyo mpamvu n'uyu munsi duha tuvuganirwa n'Imana niyo yatwibutse ducishijwe bugufi twari tuzamira tuzahura iducira inzira hazitanye ituzamura imisozi y'umurenge dusa n'abari mu nzozi tuzimagiza kuri iyi misozi yo mu Rurambo aho niho twambarije Uwiteka kugira ngo akure imbohe ikuzimu Imana niyo igashira umusozi niyo izikenesha igakenura icisha bugufi kongera igashira hejuru izikura abakene mu mukungugu igashira hejuru abatindi ibakuye ku cavu kugira ngo bicezanye n'ibikomangoma ikabahakura kw'intebe z'abami n'izicubahiro iwacu ni murenge mu Rurambo abanyamurenge ntitubamwe bamurera murere yaturenganyije niyo avuye mu byarere na Rurenge umurego wayo kwari kugira ngo tumare ariko umurengezi wacu ahagara kumara ngo mu Rurambo baraturengera kubashakaga kuturengana twarenze impinga za Rurambo tutangira kubona impinduka mu mpingiro hatubera intera intege zimaze kudutiba zahari harabaye mu gitembe ariko Imana iraduteturura reka dushimire ubumwe bwa Rurambo basengeye aba bantu tumaze kuzimagiza kuri iyi misozi abanyarurambo biyunga hamwe bagira ubumwe bwa Rurambo bubinyenyeri imurikira utundi turere naho niho bambarije Imana idutera iteka kugira ngo tugaruze amateka yacu yatobwe Yesu nahabwa icumi